gawi tama pabot ti makukui. Melo tamar malang. Tengkalingin na, tengkalingin. Terutama tamatuaku. Tagaski riwijak-wijakta. Hembo, ramalangi to. Ramalangi to mbok. Betuan na. Kosoy sedimon ro kamara saliwang. Sedimon ro kamara ilalang. Kenapa? Maaf. Nigi pigo iro jama-jama ngirin ular ramalang. Alhamdulillah wa syukurillah. Tusukuru maraja mapuji loris isirajan na pungala ta'ala. Nasaba afatiruan na anrangi afangin ringan na lorifadari di manang. Nasabari makukwewe pada angkamanaki sifakain rainra. Tanafodo minasa makasing akat tamakanja yang kirifunia. Kami pun Allah Ta'ala pasirutu kaki lino. Lebih-lebih riahi rahmati insyaAllah. Salawan rangi mapas salama. Kiringin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kewe na utus upung Allah Ta'ala rilebuna ia tanai. Mencaji akacu remadecing lauri sini na idi mana rupa tahu. Sini na tamo-tamo labiku sila surat kung kay hadire. Melo ka makada mau peki toya ang kewe risakalin na iya masigi. Maju wakada mau peki. Nasabah alhamdulillah angka sumpulolo tak sigi salat tak igarakkan hatinya bangun masigi. Masigi tak yewe macanti makasih. Tugas tak manimatu ruah-ruah siwi masigi tak. Iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatun hijrah. Ia kami ni pamulan na pikiri kinabita masigi. Makanya maka dia kurangi innama ya'muru masajidallah man amana billah. Majapu degaga piari, degaga jagaiwi, degaga pikiri, degaga nanengi, degaga murusui. Itu masigi sanggadina tomatapa lori pungan ta'ala. Jadi ia pamulan na pikiri kinabita riwatun na bunga tamari Madinah ya nari tu masigi. Ya naro masigi pamulang na bangun nabita ya sa Masjid Quba di Madinah. Yero Masjid Quba ang kekelebihanna. Aga kelebihanna nigi salewi onronna na jenne na laumas sempajang ri Masjid Quba pade narik kuruntu apalang umroh. Ya. Ternyata masigi pamulang na pikiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito na paralu ya cindala ito di umat na. Tegi ki bunga joka, tegi ki bunga latu, si kanja na masigi jolo takut tanang. Aja to sinatapa onro makalale bunga isapa. Angka meto je tu tahu. Dewi semaka da agama nama pasikuah. Pini matua pini makat doati. Denang kana salu ko masigi. Ibacanya matu akuran na sangai mak ganggu sih. Ya Allah ya Allah. Jadi inori pahadere agi bunga ilat tuki.
Yang paling pertama kita cari adalah masjid. Itu bagus. Makanya termasuk nasangi guruta. Sitongan aja mau faladek itu kutu mak bali bola masih gini. Agak pa mau pakai. Bukan main rekos seso mengkelinga baca Quran berta. Wai tak mengkelinga baca Quran. Nainap payanre. Subhanallah. Apa mega bola maku kewe masumanga di. To menre yasa megalade kaligrafi kiri kanan. Yolo Al-Fatihah kiri Al-Ikhlas bandreng ayat kursi. Ternyata bolana mi mengaji, dia kena mengaji fundana. Nah, tomotoku yang mana? Ternyata menurut sejarah angka masigi ibangun dek nama bela fole masjid Kuba ya sange masjid Dirar. Nah ini harus kita tahu juga. Yero masjid Dirar niga funggawana bangun ni ritalla Abu Amir Ar-Rahib. Salah satu orang munafik pada waktu itu. Si bawa manatoni Abdullah bin Ubay bin Salul. Ye bici itawe waktu dari perang Uhud sehingga mundur yero. Sesa angkat taluratu nasaba angkat bici orang munafik. Ternyata ibangun yero masigi untuk memecah belah umat itu jangan sampai. Jadi nono wahyu ipodangi Nabi Muhammad maka de hancurkan rumah sigi apa pan berkelanjutan rumah sigi ai pecah belah umat Islam pada waktu itu. Jadi tingkalinya ibangun ni masigi na pungala taala dega gayak katai sagedi na pungala taala. Dega gamala de mafacing riatita sangadinna agama na pungala taala tidak ada yang lain. Sehingga ye koyule ni pahadere yule pak di bola yero iruntu alat biranna rilino labila biriasuri mundinna pungala taala. Mambana masjidan lillahi ta'ala nigi tahu mak bangun masjid rilino na karena pungala ta'ala majappu ibang ngetoi bola di suruga pole rulawangi. Masya Allah. Sehingga dalam sebuah riwayat sininna masigi tamamana suruga. Sininna masigi mau malopo mau becuk tamamana suruga. Tapi makede masigi puang dewe lotama suruga sabolutame suruga ya talu modele ni gayero yang pertama yero pura banguka yero pura mebuka rilino pun yero mebu ekwewe ternyata makada yero masangi cilalena tapi tau angkewe mak beriangi dalena tau angkewe masumbangan ni waramparanna ni yeka ibangun yero masige pada matoi narko idi mak bangun. Makanya biasa saya sampaikan itu yeko masigi na pungala taala yurusu tentu tanya bawang sedi masigi ipikiriki tapi seluruh masjid yang ada di dunia kita pikirkan. Kanya biasa tu apalah tu kayak maka deh nareko mega ni dana na masigita mega ni dwi na masigita na sabak sumbangat tama alhamdulillah deto nagagawat di ngibangung deto nagawat di yebu nang kamasigi para luloy bantu magi tanyap bantu na sabak pada mua masigi na manamu pungala taala. Itu biasa saya sampaikan bu. Maka tak coba kira pikiriki bola tak lagi nama nasi salai nama ada 7 tong kusona. Nangka bola maku kewe seandainya wedding bola jambangan nama tingka nama bola jambangan nama tingka tu maku kewe kondisi itu milawi berlomba-lomba dengan kemagahan tapi dia gana sorosa ku akhirat
Saya biasa bahasakan seperti itu. Mak da 7 tahun kusuk na bolata rilino na manas say salay. Na angka at 7 ngang ajok ka nga manas saya ngoloy magi na dito mabangut to yakni masjidnya Allah. Pangkatunga jitaw pawe rakap pa deceng. Termasuk aga nasa nabita innallaha kariha thalatha angka telu na cacala da pungala ta'ala di antara 3 itu angka yasan idha'atal mali ayasan idha'atal mali tau angke mega waramparan na tapi masiki ku agama na pungala ta'ala kikir pelit kepada agama Allah. Coba nih gere mak da 7 tahun kusuk na bolata sekian ratuna juta ya roko masigi kasih deto na mega lahad mana paling mega ni kapang ya sumbangi pribadi contoh to sisa semeng paling cek deset di bata ko batai sengkang 650 rupiah 700 rupiah sisa semeng 65 sabu megamu ya liani pulsa data megamu ya liani bedak tapi makon niro coba bayangkan set di bata ya sedekah ko masigi na pake tawi mas sempajang set di semeng ya sumbangnya ko masigi na pake tawi beribadah kepada Allah maka sampai kapanpun ibadahnya itu ya regapalan itu selalu kita dapat selama na pake tawi rumah sempajang. Saya biasa kasih bahasa begini. Masa lino mati-matiaki makaresuangi na manas si salay. Nang kaahira manas satu melo yang ngoloy. Magi na dito mati-matiat tuntuk pagkasinga hirata. Makanya ini pertama. Maka dia masigi edewe lo tama puang. Suruga. Sabalutame suruga. Topura me buka, topura mas sumbangan ni, topura mak beriang ni dalekna sehingga masjid itu dibangun di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, maka dia masih puang dewe lo tama suruga nareko de na tama suruga taufura muru suka kolino. Jadi itu fangurusuk masih luar biasa tu alat birana ko ikhlas sih. Makanya dia guru tahembo ye ko masigi murusu. Ye ko dece murusu banta po buta tofu pepe tofu. Afa biasa mak bangu ye kie na cacai, ibangu ye na cacai, ibangu ye na cacai. Na de to buta, na de to banta, na de to fefe. Streski. Aga patajang tanya kulkas, aga patajang tanya radio, tapi yero patajang suruga de umelo tama suruga puana sama sigi, ye kode na tama suruga tau fura muru suka kolino. Itu luar biasa. Makanya mengurus masjid karena Allah. Tengkalingi pe manga mengurus masjid karena Allah. Iparral lupue wat di mopi si bakal wargawe isalaini lo mopi matindro to moto. Nah kenapa? Karena kita memikirkan masjid sehingga masjid ini mengatakan dewe lo tama suruga puang yekode na tama suruga to fura muru suka kolino. Yang ketiga, maka dia masih puang dewe lo tama suruga yekode na tama tau pura ruasi kak biasa mas sampaja waktu ku kolino. Tengkalingen de palet tasumbang de te bu masigi de palet tancaji pangurusuk tali sakito ni masigi tali saki cuma biasa letu redo ciliku pak curhatan atau makutejo ke masigi pak biasa betul curhat jadi dia kesi di facar mai tarima manang kongka curhat ya tokado mani bawang nenapa ifafahangi ang kamu tu curhat na pengaji maka dia curhat na ustaz makutu kaje jok masigi agak kutu iki asai mata musuh mana minta wikola na masigi di mana agak cawa-cawa beru ang katunga je masigi mapa ko ropa
Hawe mapamula yolo latu imon di mata musumanang. De mana ga melo cawa-cawa wasang. Magi jita cacawa na detonan reong koso. Sumanga pa yang kalinga, senyum adalah ibadah, senyum adalah ibadah, senyum adalah ibadah. Terutama masih mata musuman ini. Saya mau masjid kita kalau mau tenang, kalau mau baik, kalau mau bagus, tebarkan senyum. Cerita nih, nasawe makutuk aja joka masih apa? Dega cawa-cawa biru. Terus aga pala tapoji nasangupoji sa di joka warkope. Bagi memang ke warkope nasa degaga tamusukro. Si sambu mana bicara itatoni tawe pak. Mapamula ele latu arawi dia nasa dingi ke warkope. Itu nasa dingi, magi na dia nasa dingi, nasaba si sambung ni bicara. Itulah yang kita harapkan di masjid. Onro suju, onro rokok, onro beribadah masih tanyon si salah. Tanyon si pandang enteng tapi aga onro sapa iliu rennu na pungala ta'ala. Ye koto si salah pak niga marennu setange. Ye koto si pandang enteng mapalapa setange berhasil kisi. Ini yang ditakutkan. Makanya berlandaskan itu. Iko gicarana iro masigita yewe iro arwasi. Ramaikan masjid, apalagi dia namit tanah tama bulan suci Ramadan. Luar biasa masih gana tahu nama cakemo pasal dingin. Mak jasa nama cakemo pa pena dikue. Luar biasa. Jadi dia gagal lah sata maka da dewelo jokah. Ekong ka maka da mabela angkaro nurul Islam sewali. Ekong kasih maka da ay mafallah angke nurul haramaini. Ini to meniko caki luar biasa inane. Apalagi matu narik ko fapat tarewe na makan jatuh suara na buinya mapa. Ikhlas lah dato fa pangurusu na unange. Magi wisanya makada ikhlas malun rala da yandre andre na. Iya. Wis sumanga pasading. Si baka pa firmang lo kakimanre. Demi no dia makan atau manre tu. Kalian makan atau loka manre. Katik kulala nala dia cek malufu me makan. Pangkat tu je biasa jokewe di mana na julu-julu kian re. Luar biasa. Dia fana rapa poncingnya na sambung di pungaji. We ustaz. Subhanallah. Nah, ia na paralui. Ijagai madece ngepa. Nah, dena namit tanatama bulan suci Ramadan. Ya. Kalau tidak ada halangan dari kuirita tanggal insyaallah tanggal 23 Maret di tanggal itu. Cuma kanjak-kanjakna ita aja ngisi sidang jolo. Agak lebih renang. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nigi maposangi ular ramalang nasaba tepat tongat-tongang luri pungala ta'ala ya dampuni atas salana mapura lalu. Alhamdulillah na puasangi asona na tatongi waninna nigi tatongi nasaba tepat tongat-tongang ya dampungi dosana iya mapura lalu. Dasar yang paling penting adalah iman tepat. Termasuk menreki mami raja agak penreki tepat. Agi bicara di peringatan Isra Mi'raj sempajang. Agi bicara tepe. Apa ya ku Isra Mi'raj ibahas tanda si kolai pakai.
Apa ko sikola de tule runtui tapi tepe. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Iko puang Allah Ta'ala mapuelo dega marejing dega maresa ko puang Allah Ta'ala mapuelo. Cukup kun fayakun. Jaji sih. Termasuk perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja nakal tapake de tule runtui. Tapi agak paling pakai keimanan. Nasabat tepe sulumatap pari alo lengengi. Yana degaga sulumatap pari alo lengengi ifahadere. Yana tu biasa mek buki kacuru-curu. Sembaran ni jokai, sembaran yang kalinga, sembaran na igesa magi. Apa tepe degaga. Loki gameng kalinga. Ibu. Utane ki jolo. Tapi yaki ka pengaji. Depo tanai bisa memang jawabannya. Icurita ja itawe makasing atau maja. Agar ya le gaganda tawe makasing atau maja. Maja. Magi pelik na mega tau jamai. Agar atau pau. Sampai mana kita? Icurita jana tawe makasing atau maja. Magi pala na mega jamay. Padahal na sama ka na maja. Magi pala na jama, na isatwe. Ang kabiasa mate, walu pa ustas. Ang kadakang kagatotak ka lupa curita jata we si jang. Betul tidak? Bukan berarti dia nisengi, naisasah, tapi magi na jama. Nasabak digaga tepe. Ya. Jadi nareko angka sulo ipake makita tepe sulo itu. Ipapahagi dalita makada dia dapat dingu jamai. Dia dapat dingu pigoi magi apa angkero mancaji sulo. Makanya maka de guru ta eje tu kotutu to matindro. Ya kototo to tomatindro. De ni rita makada siaga palangu runtu de to ni rita makada siaga dosa runtu. Ya petumatu na to pasak di kotomate. Ifakita makada mapakwe pale mapakwe. Iman. Panguluta Abu Bakar As-Siddiq luar biasa tepe na to. Sehingga yalengi galar As-Siddiq. Agaya sa As-Siddiq tau nafoji patung ng Nabi sallallahu. Itu luar biasa. Maka Dewi Abu Jahal, Abu Sofyan, watun na ipinri Nabi riasat na Bukit Kubais, Abi Kubais. Kana korominri. Maka Dewi Abu Jahal si bawa rombongan na. Ay salah saidi Nabi Muhammad. Salah saidi. Maka Dewi Abu Jahal sedi mani. Iko yule ni pangaruh hero. Salah saito kan ni. Ni gayero pangulut Abu Bakar. On robate na melo lo siruntu pangulut Abu Bakar na jokai ko Madinah. Pairuat tewe angke pangulut Abu Bakar o ko dare ka Romana di Madinah. Jokka ko. Waktu nalatu koro maka demi pangulut Abu Bakar magiru napan na mega tau jokai kaye terutama orang berpengaruh pada waktu itu Abu Jahal. Jadi itu Abu Jahal asat tongat-tongatna Amr bin Hisham. Pangulut Abu Talib asat tongat-tongatna Abdul Manaf. Amurena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu na latu korona podani kede aga kata tatu akadewi ale malabina pangulut Abu Bakar aga kata ta tangkamai akadewi Abu Jahal si banggotana loka podaki akade salah ini anunna Muhammad kaniro katututu dari naga taperi
Coba. Magai dia. Loki matapa. Koro. Aga nasa panguluta Abu Bakar As-Siddiq. Agi-agi kejadian Nabi Muhammad matapaka. Iko persoalan menrik milagi matapaka. Apa matapatoka nariko angkam nono fulilangi lo tanay matapaka. Tapi angka kalimat na panguluta Abu Bakar luar biasa masuk. Aga na pau kada panguluta Abu Bakar rawatiwi. Bicenne koyoloku. Angka tembok warna putih. Tembok koyoloku warna putih. Nakada Nabi Muhammad de warna bolong. Upak beli mataku ufatungan Nabi Muhammad. De metonu lego de tapena panguluta Abu Bakar. Sehingga angka riwayat rampe makada. Bicenne ifasi timbangi tapena sahabae. Tapena tabi'in, tabi'in. Letu yawana tabi'in. Gangkan na ya setak cede dibanding kita. Siletit tak si bayawata. Ifasi timbang ni tapena panguluta Abu Bakar. Dia baca madati. Itu luar biasa. Makanya panguluta Abu Bakar becu tahu napa? Kecil. Itu dalam riwayat itu panguluta Abu Bakar orangnya kecil, becu. Onro becu na maka dia tu pandrite perumpamaan to mak bida. Talolo bida na kode nare ipe mang onro becu na. Tapi becu tahu na malopo tapena. Itu luar biasa. Sehingga biasa tu yang kalinga. Maka ada panguluta Abu Bakar ATM-nya kebaikan. Nariko engkau masalah pigau decing, engkau masalah pigau alat bireng, maka pahalanya ditransferkan juga kepada panguluta Abu Bakar As-Siddiq. Itu luar biasa. Makanya keimanan tepe. Ibu, oh ibu, kalian enak tepe. Bapak makuto tepe. Baja sengaja dia, tomelo pak boting anata. Ya rega idi galo madu tay anak na tawe. Taruh dega zaman nah. Yang penting mas sampai jamu. Ya koma bici tante-tante nah. Pak biasa je tante-tante si sama bici mah ke. Ya koma bici tante-tante nah maka da agalo nandre anu reku kupuri boting podangi maka da tidak mungkin batu nandre tetap bere. Keyakinan itu. Namode nama tandre sikolana, namode gaga folianna, namode pagaga gajinna. Nariko fasam pajamui modal lupuna itu. Itu yang menjadi dasar. Imega tu tahu maku ke furana mo mapak botti na bampu luna. Awe, magi usasaleku, magi usasale mo nasa macanti bami manitui majati mutimu. Awe magi usasaleku magarata bami manituku majasipa. Awe magi na saya sogi bawa mi besak kuna pandang entek ka. Aga mapasikua aderan naga tepe dega sampajang maka dega nyamang. Makanya ibu bapak maku kwewe angka kiri ulah Sya'ban. Asa tapak dongan nabi tak to. Allahumma barik lana fi Rajab ipu tafak barakah ki kari ular Rajab. Wa Sya'ban makutupur ri ular Sya'ban wa balikna Ramadan. Mamagi-magi kasipuang urati ular Ramadan. Gambaranna ular Rajab to matanang. Ular Sya'ban to mapupuk. Ular Ramadan to paneng. Betuan dapat biasa letak maku kewe. Tak biasa. Makanya ulang risaliwan na ulang ramalang kemene mapak nabi tak mapuasa itu di bulan Sya'ban. Supaya magai, supaya nanti tidak repot maki beramal soleh rilalan na ulang ramalang. Kita pak biasa. Ya Ramadan rimu pemanan-nanak paja-paja ini jolo bela. Pak biasa leta. Pak mega to maku kewe tau menenak ko ada salah menenak.
Tapi suri mengaji de gadis. Nak apa kau bicara salah? Kan anak nama sambang. Kan anak nama kelu na de na urusu. Jangan sampai seperti itu. Nah, latih diri. Mulai dari sekarang. Mapa gue. Itu di rupa tawe. Ipuji manang agak berkualitas. HP, wajaju, sandala, motor, semua yang berkualitas. Ipuji manang. Tapi magi na din to mapikiri ibadah yang berkualitas. Kita coba pikiri kira. Tomelo ini tolinoi serba berkualitas. HP na, wajun na, jilbak na, sandala na, tase na, rencun na, gimana? Berkualitas. Tapi magi na din to mapikiri ibadah yang berkualitas. Loka cede moliki peringarangi ki supaya matu rilalan na ular ramalang berkualitas si ibadata. Dengan cara bagaimana? Pak Kue, tuma puasa toh, tuma puasa. Si salah tu alap biranna, nareko siddi ma puasa, siddi ma puasa tu mga jitoy si salah. Kata po bu, ma puasa atau ma puasa mga jito. Ma puasa mga jito toh, yero yasam meningkat kualitas na ibadah. Nala di cewing ngarang, nala di cewing ngarang. Megawi tama pabot ti makukui. Melo tamar ramalang. Tengkalingay na, tengkalingay. Terutama tama tuaku. Tagaski riwijat-wijata. Hembo ramalang itu. Tapaham mo bicaraku. Ramalang itu mbok. Betuan na kosoy sit di monro kamara saliwang, sit di monro kamara ilalang. Kenapa? Maaf, nigi pigo iro jama-jamang ngirin na ular ramalang, maka baginya risaliwan na ular ramalang mapuasa 20 langitan. Bayangkan, sedangkan siulan atau puso, apalagi 20 berturut-turut topa. Di semua yang sangat berturut-turut. Nareko narate ni 30 na to berhalangan ulangi si pe masidi. Tanda itu cule-cule tu. Pak Megawita pengaji Pak Boti maku ke. Ini ro pala tukar. Coba. Meningkat ah. Ye koma puasa ki na to mengaji to. Apalagi jangan sampai pangkat itu biasa ma puasa na padena sempajang kato ye ko carana rumus polivega ya roh ma puasa na padena sempaja rumus polivega teh magani ko mapakore posisina tengkalinganya nareko angka dece tajama di cengi tapi dia tak punai ala birna magi na dia yang punai na sabak dia yang ketani goncin jadi ye barai lamari kong kade cengi jama patame lamari de cengagi patame lamari iya panawat ditatimpa lamari kong kagoncin aga sampajang jadi ko tak buka ni lamari ang kegoncin ya ketani idi na punna as-salatu miftahu kulli khair naiya sampajangi pak goncin ni de ceng tapa hadirin ang kato penting melawa palatukan aga yero biasa tengkalinga tidurnya orang berpuasa ibadah dari tengkalinga bu tidurnya orang berpuasa ibadah memang itu hadis
tapi posisinya dhaif, melemah. Bahkan ada yang mengatakan palsu itu hadis. Memang tinrona toma pose ibadah, cuma irisangi jolok maka ada upan na ibadah. Apa mega tahu salah betuangi purana mua manre subuh na tinro, purana manre subuh na tinro, ia mani na pasat ding lo ma dibuka. Biasa ke garuntu atau apa karo? Apa engkau modalana tinrona atau mapusi ibadah? Deta pahangi. Tengkalinge. Upanna tinrona atau mapusi ibadah. Ia perlirisan upanna. Jadi watunna tu tinrona atau mapusi ibadah. Bapak kue. Contoh matangangi mengaji-ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tappa matinro. Lanyak peringaranna. Dena mengaji 5 menit, dena mengaji 10 menit, tapi papa ada ibila mengaji. Pak magi nasaba ibadah tiwi de cengi tiwi lo dari tinrona. Tangannya masih kiri-sikiri. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 5 menit, 10 menit matinro, dena sikiri timunna, tapi pada nariku ireki masih kiri ibadah. Itu maknanya. Ika, yana pasat di kulkas minauka, maga siro, tete siaga dia, agak silibukan, wai, ya Allah. Nah, coba, jadi narek ko toma puasa na toma ngaji to, menri kualitas na puasa hata, itu luar biasa. Alhamdulillah, to pura mengaji, to masuk pada duhasi, menri situ, menri sih. Jadi matu, nah insyaallah. Pada janji ke insyaallah palicet dek si setem akurat tak matu kurmalangi. Amin. Palicet dek si setem akurat tak matu nariko ramalangi. Ya. Agapi meningkat to, toma puasa, toma ngaji-ngaji. Setelah itu Thomas sempajak duha. Setelah itu Thomas sikiri-sikiri sih. Saya itu paling salut kepada wanita kalau ramalan. Lewa reson itu makun reko ramalangi pak. Tebati. Ya putih di biasa burane sesa. Imirubangi pau agas itu. Agas yang resubuh tuh. Agak sibuk atuh. Ya apa beneta kesia dengan mak balanca nih, kupasai dan sebagainya, asasa kemalapu anak matojo, anak cemeng kelinga ada stres. Makanya itu perempuan kalau Ramadan itu saya bisa katakan luar biasa tuh tugas itu. Ya, luar biasa. Bayangkan manre subuh nih, napa bukan fikiriki. Manre subuh ye, napa bukan? Agak siromati bukan? Amma mi jolo itu Andre sebut tak tuh. Iya. Makanya ya ibu-ibu yang kasih komelo ramalang. Alelale fangali waju megega. Di ba? Kade bapak apaan rasa aku stas. Tapi ikhlas. Ya, ikhlas. Bapak-bapak kasih luar biasa mato. Mon romasigi alhamdulillah, iktikaf alhamdulillah. Jadi persoalan di rumah serahkan sama ibu-ibu. Persoalan di luar sampajang yang romasigi, iktikaf ki ngaji-ngaji ki. Ya konarate watuna sahur silakan makan, narate watuna buka silakan makan. Subhanallah, ketika rumah tangga seperti itu.
Agap itu. Coba. Toma puasa mengaji toh. Narate waktu sempajak duha atau masuk pajak duha. Nah napa tuda masih kering meningkat kualitas na ibadata. Setelah itu narate apa bukan? Usahakan engkau tahu buka. Nasabak gara-gara ini na buka tahu. Itu bagus sekali. Ya jajak situ lima nena. Iya teru mana saat lima apa buka. Iya teru mana. Deta syukur. Bukan mai ko ini mapa buka siaga atau ma puasa si kotor apalagi runtuh. Ya wasange ambilkan yang terbaik. Aja namu tu di mana? Iya sih, tu lihat mana? Agak mana? Kan ini. Padahal masya Allah, sahakan engkau tahu buka puasa gara-gara kita. Kode gaga satu biji kurma, namun si kaca miwai. Yang penting ada orang buka gara-gara kita. Itu bagus sekali. Menres itu tingkatannya tuh. Kalau mau pipendre imega opa. To moto manre subuh barakna. To matahajud jolo napa manre. Sebelum manre kita, to matahajud jolo napa manre, maka tanda menre sih. Makanya ye komelo ni tawe malepe aga na bahasa mesu to menanah tegena sa menang ya sange to menang tau angkewe berjuang rilalan na ular ramalang neina panarayakan perjuangan dari saliwan na ramalang dengan mengingat perjuangannya yang telah lalu senantiasa melakukan kebiasaan di dalam bulan Ramadan itu. Jadi ia patuna ya sakit menang nareko ia rogau di dalam ramalang ifalete tu iri selewang ular ramalang dalam arti ifarat timue dan sembaran apau iparang makita iparang paring kalinga iparang dan sebagainya ia wadingnya solangi apalana dicengi ternyata ipesur selewang ular ramalang wadingamani iparatoi sikira-kina anu wadingi maka solang realita. Sini na tamotakku yang mana melo nak sijang nak bicara riolo ala birta kesimpulanna bicaraku rilalan na yewatwi tafat diboleh bicarana tamatota riolo makada tudaki riasak barakengi tatoki ri ada tongengi mapangkaukeng nasaba ada tongeng anrenge dokoi nasaba sempajang insyaallah modalak lopo alak biram malopo ya punai ya narito nariko to makasi ko pung Allah taala to makanjato rifadata rufatau tabe rilebo na yelino tafakasingin niata tafakanjaki akatata nasaba niga na bisangi basuami nero bicara maka daru tu fusulin roy nanagi runtu riolo na pung Allah taala itu jangan sampai betuan naga bicaraku iwi tafacinya leta si paci-pacina sari kwamangi rilalang ngatita rilalang nawanawata digaga si matayakatai setengah dinna pung Allah taala mudah-mudahan masjid yang dibangun ini wadingamani insyaallah nasabah amanah wasiat dari orang tuanya anak-anaknya almarhum Tanafodo Riquero angkeri palicu-licu ngat dicin dari pungala tanah insyaallah. Saya berharap Fadi Mondina anak-anaknya almarhumah jagai lalui hubungan tak masih lesur jagai terjagai Pak terus terang jangan gara-gara dunia nato si salah-salah jangan apa itu agak gay pak may gay capu toy kurangi aja memang nipau jelasnya begitu deganya makanya dia memberi pudaknya sebuah riwayat sininna na fanceji pungalat Allah dia nagacok na cacilino dia nagagacok na cacilino sininna na fanceji pungalat Allah
dia nak cona cecelino. Seandainya lino onro membahagiakan, dena gaga anak-anak jaji. Teri pasti cawa mana. Itu gambaran pertama. Karena dunia ini, di sinilah letak bagaimana hasilnya kepada pudiang. Ya kokoki lino maka singyewe kupung Allah Ta'ala. Pada taruh tahu. Maka jatuh itu maturi kuburue. Lebih pikan jatah matu ku akhirat. Tapi kokoki lino gugur ke kolino. Lebih gugur kiri kuburue. Lebih pi gugur tari akhirat. Kanya tingkalingi. Sinin na nafancaji puang ni. Dia na gacau na cacelino. Mapanguli lino kada epuang magi tacacaka nidi moto pakangkaka magi tacacaka nidi moto pahadereka maka de pungala tala helino pekuje carana tanau cacako egana tau si salah-salah apa iko na kiceceng ana natamatua si salah-salah apa lino na kiceceng to masila sura si jarang apa lino na kiceceng. Coba lihat. Egana atau si salah-salah lino. Apa iko na kececeng. Maka de lino epuang. Eko tacacaka palik magi de tafatak bakaka. Eko tacacaka puang magi de hancur kakak. Maka de pung Allah Ta'ala. Iya mina de hancur kakak lino apa uneneng itu matapoy. Makanya tianna tu lagi si watanai. La ilaha illallah. Nigatomi wad dipatung ngiru kalimat la ilaha illallah. Sanggini na tumatapo imi kupung Allah Ta'ala. Imi tu nandang ito matapo. Jadi tengkalinga madeceng ni. Aga pas sabaran na wat di makanja kampung ni. Tanya na karena maningka na mana falong dan sebagainya tidak. Wat di jaji na saba ang kami to matapo na nandang ipung Allah Ta'ala ko tunrong na di na nono balay ko. Na mega je kampo pa maku kay maaf. Na melo ni nono balay na jaji magi na saba ang ka to matapo ina jagi ipung Allah Ta'ala. Nalindungi pun Allah Ta'ala. Mudah-mudahan daerah kita di sini menjadi kampung tempat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Insyaallah salama kita pada salama tak dampeng ka kong kawiri kadaku tak salah pangko ke kuta sitina aja tak dampeng ka meraja. Sitek kita nah atas salana aja tapanca jibului. Sitati wa yatakalfanna aja tapanca jitasi. Bicaraku poleriatiku mamagi-magi ati tak totarimai. Tak denek bulu-bulu tasik di ruwata kaleta witte utana ngirini na waku mega bulu-bulu ruwata kaleta na yeka mega papojiku lor faderi di mana tadang pengkak meraja untuk pembacaan doa. Saya tidak bisa membacakan doa nasabah angkai alena guru taro saya serahkan kepada alena guru ta Dr. Andes Haji Ramli. Mudah-mudahan Allah menjaga rahmat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.